min competitive anim prepare dona an boiber na pakhat chu optional thlan tur hi ni a inge ka thlanang tiamin ronzot te po an vele nuk thina nia optional thlan fu hi apoimo le ani kan hre to mai theya mains exam a hian general studies pali le essay le english oma chung ho zong chu mark an bel khoma kan optional tenen chu ta chun interview kan thleng thei donem ti ashil thina chu wang chun optional la mark mu tam hi apoimo ema gs hi dik tak chun mark mu tha fal bi hi an ngai lova an tam lo hle ni english a hian mu tha fal an oma essay pa mu tha fal do hi chun oma ma se essay point ang tlang khop mai optional la ero thung chun subject thlan fu lo inkar hi ahlalu tuka optional la mu san awanga gs ap mutlem thausi in mcs te mo ni zuita hi an nual ani tin general studies muthaviau si essay te poti thasi ma se optional thlan fu lo awanga han thleng zui thei ta lo te po an nual bok ani chuwang chuanin optional thlan fu hi poimo em ani optional thlan dana hin hlom thumin ka han then china pakhatna chun scoring zol ka thia panina alai hol ka thia pathumna chun scoring low over ho khanita scoring zola hi chuanin mizo te hinia hei 70 hi chun mude utla buin ka ria amusang zol ho hian tin veti hi a scoring le mo boka veti doctor ni chun veti subject hi lala athale ni tin science subject then khat ke a subject ber chu ka che lova ma se science subject then khat hi a scoring le boka scoring lo te po ve thau boka ni a panina chun alai hall hawani ta sociology te somruk an mude utlang pu 60 to 70 karania pap et po chu teng chuni education hi 70 ai asang mo ka chiang che lova le technical subject then khat hi 60 to 70 ni tin scoring low over subject hi veta a subject hiam le si po in a scoring theime lo na subject then khat ve entinan geography te hi scoring lo topa pol science te history le economics te heng ho hi ke nge point kalula to a general studies a sang tak ka mo ma se heng ho ina min po thla ka hi ka thlen ang chin tur ka thlen lo na hi atam hle ani tuna poimo ta chu itan eng subject ge thaberang ti hinia mithen khatin mak sang tak an hmuna kha itan chuna thakher lo mai the chu wang chunin apoimo chun enge tui ti kha poimo eng subject nge chiar no mi ti I tui na chu optional la thangla it is wal kherlo me the amaro chu tui hle mala subject theng khat ni china kan soyang khan musan thei me lo na kha ve ti hre turania chu wang chun mark scoring ti hi hret be nge tur I subject tui chun mark scoring a scoring lo ni chun tui deuh mala thak mala apoi lo na omani pathumna chun mark scoring ringot ma se gs le essay pui lo hi oma entinan mizo tele a technical subject ang ji hi an optional chun mark scoring mark chu an mutam amaro chu general studies le essay hin mi apui vak lova subject hen khat sociology tele public administration ti ang chi tele political science ero thung chu general studies te essay tele ni thil danga hianin mi pui chu bang chun heng ho hi sang overload ma se a safe view ani chu bang chunin puizong kan nation lo ani chuanin a overall a balance ber angkha kan thlan thiam a poimo ta ni chu bang chung kan soito angin safe subject oma scoring subject oma chuanin scoring low bur subject bokoni so wang chuanin tunlai subject lar chu sociology te thaka ti chan chu nichina kan soyang khan essay te general studies ate mi puya chu wang chun writing skills spoken nei pha chun public administration te hi education te po tin mizo ti te hi mizo atlingan tamani tunhaya mizo subject atling mcs tunhaya atling tam ber hi mizo ni karinga ka soi sol mai theya chu wang chun a subject ki scoring
technical subject ithiam big subject ani chuanin le ituina subject ani chuanin ila thei tho boka amaro chu MPSC la tingai lo subject tuina ponation lo thiam big ponei lo chuanin hei sociology pub education emo mizo ang emo hi laula aswal lo berin ka hriani ke chuan chuan in subject avoid tur lak lo ram tur chu kalo soi to amar chu kang subject ho kha in thiam ani chuan economics po science po in thiam view ni chuan in la thei thova ke chuan in tlem chuan in scoring lo ve deuh ka ti kalo ti to thin ani awangin chu chu kan soi ve me ni e kalo me